Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an baru kini gilong ki khubor bamda kasngi ka autumn flower show 8,000 arpsan kabla pelong la sansnem kanthi da ka Department of Horticulture ha phalau jung State Central Library Shillong kala khring ye ga jingwan karshan jung ki pat ba kinong it sintiu na kaleng ka jela kani ka program kabla ne lai sngi ba la kunno ha kasngi tho ding kade ka wei ni jing pelong ba kong san ban kantiu ka kam floriculture bat ban aiman si mi ginong rep sintiu ha meghalaya ha kani ka jingelang ki pat ba kala yo ban pet bat ban pin sngo bha da ki sintiu ba pher kum ka rose dahlia marigold lily bat ki wei par ki jai sintiu try ke bala pin mi da ki nong rep na kaleng gi banta jong ka jilla ki local nurseries ru ki la shimbanta ha kani ka shu da ka pin bi bat ti ye ki jai sintiu ba pher ki ding suman Barkitiar jinjit ki biya day baka kam jingrap sinti kabala penmi jin it bat jinge lampat ba ka bakrau ka jinge khun hagani ka shu kala long ru ka benta ka basngo tanan ha ka bala pelong ki competition ha ki benta kum ka floral arrangement got flowers potted plants succulents but double decoration la ai kusna ba certificate seginang job na benta ba ya Nagna horticulture kala kan pau kanan ba kani ka jing pelong shu kan pen kran shu ya ka jing e jing di pat ba ha ga be dei bar ka jing rap sinti ka bala ban nong ka rukam snakam ka ba thamai bar ka lat im ka ba men toy na ka benta ki ba bun ki nong song snong ha ka jila meghalaya mau kriya orang mai dia nak dia di sport ni kita nak yo jira muka ban iban kuno bertanya ke yo ni sebab ni dalam ban tak el sebab dia kit skill orang kata apa kita skills very skills ni I it's like for those amal ke district kita nak jom district kita skills ni kita nak pakai medium sebab jangan hills kita ujar bara kita sebab hills kita लोग मिलता है अगर जगह के लिए बट इधर तक सर्विस प्रोवाइडर्स आई नी जा ट्रेनिंग ना बल्कि kita buy back policy kalau ni rep ni dia pergi ke yo ni kita tak pernah hayo selong hidup baik situ baik menggadukan hidup tu man ka kita tang tu ada kita fungsi dia dapat baik situ kita namin ang hidu hendak tidak pasti hindi orang berarti depan kispa asalkan jadi dikai hidup dalam kita entrepreneur dia memang penting supaya kita jauh memahai serta gairah exposure trip iki minam iki memang teknologi berkembang dia ada kehidupan society itu tapi dekat lambat dari ini kata man baru ini negara rapor kispa dari society ini jadi obses department atau empat betul play dengan trailer aku juga pot jadi nak tambah kata ini ini babun kita buat sensitif geladan tinggi sensitif memperdak dengan kita multi crop tang kadi ni kena dipet tahap komika di pembet baik dalam sosis dan kami kong responsibility ini ban diversify kita di mana diversification dari sinti ini pagari kakam kebakia ko ne kam baru si ayom bakin sumar penting tu dapat layak ke semua pihak bang ini dia buat dekat semua pihak dan mereka sendiri ini belum mula start tang da teknologi dia kan department proses kita kai kita ampai di way lagi nong komisi dia medium hitam ke jelar kita ini dia belak pas kita di MSc di SL di Norem kita mani kita di motif ni kita di society ni di waktu ni handhold kita orang bagi langsung aku dibat sekarang di pau itu kadang membuat jalan working di kinungrap itu ni pasti nah juga itu bisa pot lagi tapi Islam lagi orang Himdan lah kita menjual yang mana ini elektrik sumar dalam long bahasa tim seperti ini seperti ini show tak dapat dapat ini seperti ini lari sumar lagi fokus
orang sini kan di badan lihat campur menuju. Ia punya slow LD video macam mana? Kosong dia di tengah pun. Jadi punya it's buyers, jadi punya service providers, punya technology support. Sampai dapat proses. Kita beri bateri bah, aku mengaji partner. Tapi memang nyok yang kita studio, nak kita mau. Kan jadi besar, ya singin habis train kan bahwa ini sudah ini juga rim tak, bagi officer ini members ini beramai. Habis train lang ini apa? Somrang berkat, ini berkat bagi commercial agriculture. You have to preserve. Kini kita berim, buat lah. Jadi kan keputusan mana tak? Pasal kita kita hayo hat kita adalah kita berulang lagi kita kaya ini. Gua ketua undang ini. Tak macam apa? Gua penjaan, gua proses pembangunan, kini berjuang kita kemana? Orang nak keluar besok. Promote kembali ke dunia. Kita promote in a proper way. Hindi ba exploit ya kan nature ni ba wala kita don't hit ni kita sungguh itu target tapi hit itu nak ni kita dah nak hit kita wala ni kata ni kita hindi ba sungguh kita hit hindi ba ka kubar ngai sik samla ga jumi da sip tai ba tai la da puli wifi mat ka kam computer sa kala ai kam ajam da di pat kala ni ke message ke bang anak ai kini dekat kamu ke bun men ala sumpi pun hamdan ke nomrap ikun kita nomrap ni menda baik basic kini pagi menda la bu set la no amer sutra bani ikun iksil ni kita kinti tu akhir pateng ya kesan ikut juru ngasih pendengar ke program ini yang juga di Pak Lalu yung kata Vesafa ni kasih tu bagi Arab kita unemployed youth unemployed youth dia buat floriculture remake project karena kesik menini ayat kisilap kita akan set up kanun ng kakam tu masih ni senyang ni siar ni dan setiu ni balik processing tu encourage ini ke unemployed youth jadi nakalian tu ni hingga dan ikut ni Arab nakalian society tu ikut pulang ke program ikut na yung nimble kita jadi kami kalian dalam potensial bisa kami baik kawan ini dia roh nak seperti di support ini mau kali kapor ini lisi mata baginya duk lang ini kenduk lang berbarok di jelas ini jelas di dalam ini dan pulang nak buat show kita North East Flower Show aku akan pulang yang kata ke society aku members ini yang menit nama yang gila pulang yang ni jadi kalau kayak ini pela ini betul jaya berzoram itong punya sinti yang berdoa, itong iyo ko Manipur, itong iyo ko Sikkim. Ay Sikkim kentip ng hero kile. Kata di sharing is very important. That is why we go for commercial construction. Yung mga usine kata ni top away, kata ni ako si support. Dali ba meet ang support. Message not so much. Commercial agriculture is very good, with the potential, but not very small. pagkot na naasa way ba